Tongeria mwanya na ACIARI ni bakinyite kirima mraja kugarura rieto ra skuru yari ya Rware ire ritikane Central ndene wode MIKINDURI bo pojitonde skuru eje ithiritwe kionania MPUMI cia NTHIGURU buru kirigero bya KCSE skuru eje kinyane ithiritwe ri na nabaka imono ontu bwatumite inye eumba KUINGWA ACIARI nande ni barombi KURUMIRA KITHOMO na kuthomithia na bao kenda batwika bagitumi ntukune ikeja skuru eje tabora tokwiro na mukirio mithika nande ni twikite yari na NTHAKA na TEERE yake taukurare ukabere. Iri imwe mibango Gûcokanîria na ukiria Cukuru ira ciari newe tatiganisti na ciitekene ibaba ingi nontu bwa kubwithia boe ndu cia mama rimwe na marietwa yacio yaurakire mato na metho baba ingi Cukuru ira irari yari Rware NIALULI na kinya kurure mirango yao kiri ana NTHAKA na kinya ARITWA bande na kuma kiri ARITWA 68 barabara kwa mwambiririo ya mwaka muthiru thai Cukuru ene wikumiria ARITWA kwimana thatu. The school right now is Kiriene Mixed Day and Girls Boarding, and I thank God because I'm the first principal of Kiriene Mixed Day and Girls Boarding. And our target is 4.5, and I'm sure we can realize it, and we are able to the task. And I'm sure with this group here, and with the blessings of our reverend, we are going to move to that level. We are going to go where you want and where we want, and I believe it is possible. Kwa hivyo nyinyi wazazi mko tayari tuunda hii shule? Wanafunzi mko tayari tuunda hii shule? Atongeria mko tayari tuunde skuru Kwa hivyo I know now when we have all these people, the business community, the professionals on board, with the new name and these tips, this school is set for success. And now I want to say, behold, the old is gone and the new is here. Cukuru ene imwe ya inge kithomba iratongeria baithirite bakimakira nene kendo chokia nkuma yacio ya ukabere. Cukuru cietu imami kumama bire betu mami ni squetiganisti itieguru twethera twena Cyprian ekawata mini 7.6 akaiga ekawata 7.4 MIKINDURI ngausi ekawata 7 point something St Angela ekawata 7 point something Rware ikaetha ciene na kaliena na irindiro riongo atwari ukakia rirathirire Cukuru ira cia wata mini njari tuge uchu average tukaetha tukura ma sub county ya yonthe lakini cukuru imtura iringire nkengere ko mama cia mama cionthe tutimianu na ngwira mweshimwa ene o number 1 ni aukirira cukuru cetiania chimami o chimami na yaukirira ki lazima atongeria baraba ukarike athoneke nende ibarombete antu bonthe kuatanira ukiria kithomo ketianisti. Wazazi ni wachache sana wana support education because unaangalia mzazi kama mtoto yuko hapa ama yuko shule nyingine pale karibu na MIKINDURI, huyo mtoto halipiwi fees, lakini kama mtoto ameenda Nkobo Boys, huyo kwanza ndiye analipiwa fees. Sijui hiyo inamaanisha nini. Bukethe abutu support mwana mbeshi ikura Cukuru ile watu ikeitera ndinjirene ari mwana atebwithie bwega no kethe kurwatireta form 1 please bwentura lulunganeni walilie umushira ume eto form 1 please tuinyuma bunene ndiuga mari ya thatu kinya oni lakini mari yange ya kithomo yari rimwe imuritwa renge imochiari renge I board of management eskuru principal board of management thirikari na kinya batwe community barabate ACIARI tuithaira tui mari ana ya thatu mari ya uno mwaka ile teatea yaombe kuwatanira kenda skuru yetu yomba weta na mbere we make sure ibo korea fees on time na bweto kinya arambe buka ya na arambe te sasa kinya kwa the impepe cha kutere taira ukethete so tuetekanirie turi ACIARI na twabwatia kabisa kurutango eu kuringana na mukaririe tombondie kwa mukira maketha Kenya Felicity Nkirotebiriri na uraukaimwani wete yo kiathoneki. You have to invest in politicians that invest in education. Bukwelewa branda uga ndauga boringire kura antu baraba endete kithomo number 1
Number 2 bothikire manifesto mto siasa bwikwe ne ata kwa diamante kithomo. Kenya Kwanza ekaweka yana free primary education, free secondary education. Ukatikia ukamenya ate bagekira kithomo. Isa sawa? Bothikire nonto without education utino twetete ate twetete. Ana betu batumba ukura na utino bakinya. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.